ikaze nanone wo kurikiranya Netmax Studio kuri uyu munsi. Ndagusujeho dukurikiranye no mu mpande enye z'isi. Ngiri kumva kuri mikoro Neme Frox. Uyu munsi nifuje ko turebera hamwe ibihugu byo muri Afrika 10 bitunze abahungu beza kurusha ibindi. Ibi ni ibihugu muhora mwibaza buri munsi. Ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Kenya. Iki ni igihugu muzi muri East Africa. Iki gihugu kiza ku mwanya wa 10 mu kugira abahungu beza. Ku mwanya wa 9 tuhasanga igihugu bita Angola. Iki nacyo ni igihugu muzi cyo muri Afrika. Gifite abahungu beza bibihesha kuza ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 8 tuhasanga South Africa. Iki ni igihugu cyitwa Afrika y'Epfo muzi. Gifite umurwa mukuru bita Johannesburg, kiza ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 7 ni igihugu cya Maroc. Iki ni igihugu dusanga mu majyaruguru ya Afrika, kiza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 6 tuhasanga igihugu bita Ghana. Iki ni igihugu kizwiho abasore bafite igihagararo, bafite imbaraga ndetse no kugaragara neza cyane. Kikaza kuri uyu mwanya. Ku mwanya wa 4 tuhasanga igihugu bita u Rwanda. Iki gifite umurwa mukuru bita Kigali. Kizwiho kugira abasore bafite igihagararo ndetse no kugaragara neza cyane. Ku mwanya wa 3 ni igihugu cya Nigeria, gifite umurwa mukuru bita Lagos. Iki gifite abasore baba bafite imbaraga ndetse nabo bagira igihagararo cyiza. Ku mwanya wa 2 nta kindi ni igihugu bita Eritrea. Kizwiho kugira abasore barebare kandi beza cyane bafite imbaraga. Ku mwanya wa mbere nta kindi gihugu ni Somalia. Iki nicyo gihugu kiza ku mwanya wa mbere muri Afrika.